Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ye, ada beli kayan. Ji, ada beli kayan, Ji. Ye, wayan, antas melian, negak melian. Nah, santai je, nak ngudiang tuh. Sing, nih kadang mau bersih bede. Geng, ki kabar yan wi, maklo gati sing ketemu nih pidana teko nih. Ragu bodoang bulan cuma je. Nih mani kalau berangkat win. Iya, sing tawang bodoang bulan cuma. Sing ini tayan mau kabar, tahu-tahu jani jak buin berangkat. Oh je, sing man kijo-kijo nih. Cuma gen ngoyong ngempu panak iseng maklo bakat kalian sing depo. Iseng jak panak pedidi, apa panak madu yan? Bisa ge ban, panak lah. Panak madu sih udik. Nah sih mapu yan, nih penting nyidang ngarungin dora rabu mulih cuma daripada sero rago nih mekuli. Sing nyidang ngudut apa yan? Sing dari gitu je, diapin bedek man tetap harus disyukuri. Ajek kan nu nyidang kumpul ngajak keluarga, nyidang ajek ngajian piana. Kuren masih ada aja cuma sing cara raga kudu-kudu liuman pipis tapi nyakit dikena. Nyakit dikena, adik itu yan. Coba pikir je, rago megai jo, kutus bulan ngalain rumah. Tekanan batin ragone je, mikir keluarga, panak sing dan bakat rungwang. Mikir kuren jumah nyen kaden ngempuang. Ane paling berat tuh je 8 bulan tuh je makan tuh je. Nih buat tekanan mentalnya paling berat nih je. Bayu gede penyaluran nih sih ngado je. Oh bener je Mas Ian. Si kada langit endep yo. Kadang nak ninggalin rago, je pasti bahagia. Padahal liu sebet nih. Ajan bukit johin. Asli tuh je, nak tergantung pengaturan jadil. Liu masih penlah nih. Bedek man, nu masih nyidang hidup. Rezeki itu nak bawa dunia ngatur je, canting camplung. Ji, di kayan ngajeng malu kadang po lebeng nasi. Dang bagus, pas pasang seduk ojo nasi hangat nih. Meh, tu nak mesti repot-repot gitu. Ragu nak bunga ajang besar. Be, dia mesti pura-pura gitu iban main ngajang malu bejep ya makisah. Nah, mun bapakso kudiang man. Apa menurut ge? Nih urutan smoky kan Wang Ji. Ketimpal sambal lembu jegan saja. Ini mantap gati tuh ge. Ya, main ngajeng Bos lian. pakso kudiang nolak nih je. Meh ngorah kabung ngajeng masih nunggu mak nasi. Mimi gau-gauan mimi tuh ratu. Mimi. Urutan smoky tuh yan. Kasih mapu sikat kang. Oh, bunda sih ban ngajeng main. Nih, ngajeng malu. Ini sambal lembu nih, Sini yang sambal lembu jangan saja nih. Urutan timpal sambal lembu nih. Jangan yuk. Apa nih kang? Kemarin urutan smoky. Meh, jangan pesan urutan aja. Dijam nih kene-kene nih je. Ini beli di warung Nanang ada yang tadi mesti mesen di IG, di WA nih ada mesti. Terus yang asli nih tongos nih dalam urutan tuh di Tabanan. Pokoknya warung Nanang ada yang urutan nih, urutan smoky nih, urutan asap nih. Gue jangan saja nih, onyong orang jangan nih. Agak apa sih onyong urutannya? Urutannya gede saja nih je. Jangan. Jangan pesan je. Nambah liu dong. Memang kombinasi antara sambal lembu dan urutannya pas saja je. Ngomong-ngomong, tadi apa ke kapal nih je? Jadi urutan nenek subuh mau vakum, subuh yang mau freezer. Jadi ini aman, awet, bisa untuk perjalanan 3 hari itu aman. Kita cocok nih sana. Ragu kan beli dengan kalau kamu lihat timbal-timbal. Tadi langsung kan mesen ke warung Nanang atau hubungi WA nih. Atau yang perlu jani, aku nunggu lah stok nih. Ada bisa di Bandung lah stok kan? Mana aku tetap nyetok. Panak demen saja aja nih bisa ada dalam nasi aja nih bukan tinggal goreng kan praktis aja ngantes pokoknya jemah aja ya nih saja. Emang jalan nih. Ini urutan smoky nih mau nikmat pokoknya. Lamun gitu ragu bu bang beli urutan gua tuh kan? Aduh mesti beli iban ya bu gen. Pasing dari gitu. Ragu pahit saja lah sana yang gitu. Nah kan mulut kita iban buktian kan main iban sing abu-abu nih jen tumben tuh main. Ngomong cen barang bin dua jam itu cen tuh. Neo barang neo. Oh, ini urutannya jalan tuh paketnya bener-bener ekonomis nih. Elah saja nggak mau keluar negeri nih. Cok ganti nih kok. Nyala coba bang tiba-tiba pasti punya teman. Kalau abu malu nih nah. Nah, bu gen. Duriannya kebayangnya nih. Baduh mesti ngomong banyak itu abu gen santai gen. Pin gitu pamitin malu. Aja pamit malu. Ini urutan abu di tangan. Sing lendenang. Emang ada ya ini? Aduh ya. Cie ya. Ini yuk. Ya apa kang? Ini kok bukan. Wah,